Hello guys. Ngasi Thawbalda pangthokkiba state ki oba table tennis tournament amada saru yarubada Honorable MP Bimola Koizamna haibiramba amadi takpiramba fajaraba sanaroi singi pukning thawganingai oba pauta khara mayamda share tawjage mayam loibu phongta yengminasi yamna fajabani taminasi. Thank you. Iba kunai amo ina hingbada sana pathak elector di kuning bapurakani hatning bahaturakani angam chanarakani adugi fibam ni Manipur lies. Kitang dawaga hatura pudatlura kokatlu adagi phone toksalakpi kopisa said kunai amo ina hingbada sana pathak yawrak tabagi achobu khudam amane aduna nei Santosh Trophy kai ka sanaba Delhi de yengkandana loin kaw budong toy kanana moirang masano kanana ukrul masano kanana Imphal no sina pangal sina kabuira tangkulla maitai ra se loin kaw ba khoi stadium dain uhobuda goal chanba kanda mayam se ya ina law lai da sian na basida kai dok da swai sida mana tangkul ni mana adu pangal ni mana maitai ni mana moirang dai ni kai to si loin kaw aduna sports na hari gai Manipur international na national ki thak ta phajana khoi ge players na sanari gai Manipur ki machoi ta ba lingjen mana da gi pothok lai besi su antidote ma adu gi mayok ta pi ba hidat makhal ma oi ne ba khoi sports na aduna sports e khoi yokat pa mathau tai ba sports gi contribution se isa eu phawda na te chana pathak ngak pa hai ba gi training gi ground ma ni sports ani su badai na sai hai se hauna lonchat napal yaw da gi training ju discipline se yaw da yaw ra ine day in day out nunti ayu kudingi honariba 24/7 honariba district level the village level la tawraiba function sa si yaw ragadi building block ne makoi do yaw ragadi ngahang ha ki acho sang la aga gold medal lawre ha ga to du na te sports akhot ki haraga di adun inspiration ni madu sports how ke de koi grassroots level na koi chang ga thabak to mam to ya dai ne nangi khelo india ga tawrai sa aduna sky is the limit globe is your playground हाने की टाइप ता मणिपुर दा हंजन हंजन लगा कोई तो बदब नते आइखोई की सानागदोरिबा फंपाक से मणिपुर खक्त नते आइखोई न तौबंग हम से इसरो के साइंटिस्ट होइगेरा नासा दा साइंटिस्ट होइरकेरा आइखोई न जेनु दा वजा होइना ले सुमाइना होजिकति मफम दा चले होजिक इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज दा अदुदा आइखोई मणिपुर मसा वजा होइबा यावखलाबनी अदुना मफम दा से आइखोई उगदम ने आइखोई की अचौबो मी नमदा फिरान पाइरगा चतोबा आइखोई की प्लेग्राउंड से मणिपुर खक्त दा नते आइखोई न फाउदोरि सन सिमसु our playground is the globe and the sky is the limit. Adu khalaga sanagada bane bokoi sports sanaba matam da sai lingdana mi apunba oina leibase akoi gi group ki solidarity se moina kari haiga da sports to na piba ngam amta thibi da leite adu na khoi ke da phana khana su Manipur ki team ne hek sanara ku matam da akoi se loina mak sense of pride am yauni Manipuri ne koi se Manipur ne na ta pride logo ngam ne man da phana khana su aduna koi Manipur ki national football team na du tawre Manipur ki table tennis ana wanga am smile level have aduna we all feel proud adu ki moments da koi isa da mu remind tawse oh koi se iram nam se da pokuni imale ba Manipur na koi amata ne ai se sports na se consolidate taw oina makna kari gumba international national level la yawdra su sports sana ba ki culture am angang mal ka sando ko sun kari thu on ge da miyam se masafa na leina na ba gi da makta miyam patak na training to ba gi ground mu hen ba masafa han ba na tana discipline की basic training हम अपनी की वैसे अकोई की citizen मरका यामना चावो sports की role हमने so national tournament international खत्म न तेरे sports की contribution maximal school ले सुमोइना incorporate तो है इसी का ये ना साइगे health का discipline का sports की थोकी वैसे मी मोइना citizen मोइना मुझे मां सागुन रच कर दमने अदुना आइने sports person सिंह दाइना so हम तो जोने एक example piece अब हम कसो हंजारम गए गसी सिगे discipline piece ने इसाद दा ना खुनाई दा काने ऐसे मसिग लोइना अखोई स्पोर्ट्स तमिबो कांगुसिना कावरिदबो वाफम अमा अखोइना एटीट्यूड हाइबमगा एप्टीट्यूड हाइबमगा लई हाइस आइगी एबिलिटी आइगी हाइसिंगबा आइगी स्किल सानरो एमोइना आइगी हाइसिंगबदो मदुदना ngसाइगी एप्टीट्यूड हाइसिने बनंगी एबिलिटीज मागी ngamba मागी हाइचोइसिंग थोइबदो अतोपा पार्ट अमना सक्सेस ओइगे हाइ तारगदी एटीट्यूड यावबताय नंगना येंगिबा पुंसिदे येंगबा मिगे नंगी वाखलोन adu chumdaba mi su faw ya ro success over wagane attitude se chumdraga di phana magi skill leira su sana ba se phana hairaga su mi se discipline wala ka doine aduna ne attitude and aptitude se animok yawbom changi punchi da mai pa ka daina khudam mo hine ki bada school gi level da world record pai da sanga khiba cricketer ani kha akoina loin thang ne ba wari partnership da 400 plus partnership level gi school level da
world record पाएगा मतलब द वा लाओगे जब मैं अंगांग में द सचिन तेंदुलकर है बमगा विनोद कांबली है बमगा ओएबो खरे लेरगा सचिन दी संग्रे नेशनल लेवल द साना करे खरे लेरगा कांबली चु संगेबो कांबली ना अहम टेस्ट में साना बस द मासो मुग रिकॉर्ड हम पाएबो कमाई पाएगे द 3 consecutive double century debut मैच मा कल ले मान इहान हन इंटरनेशनल मैच साना बदा टेस्ट में साना बदा 200 second मैच साना बदा सो 200 थर्ड मैच साना सो 200 मा से मागी स्किल से लेबो